Ububirigi, je t'informe que muri deuxième moitié y'ukwezi kwa 11 hari delegation y'ababirigi izabiri Kigali muri cadre yo kujya gusaba ko umubano wagaruka mu minsi mike muri octobre novembre muzabibona prevo azaba ari Kigali bagiye gupfukama nawe kuko pression yagiye mu byatazi kuko byazanye division ikomeye cyane muri politiki y'ababirigi hagati y'aba francophone n'aba néerlandophone. Aba néerlandophone ntabwo bari bishimiye ko habaye dislocation ya diplomasi hagati y'Ububirigi n'u Rwanda. Alors bamutegetse ko icyo kibazo gikemura. Je pense que niba u Rwanda rwaremeye ntabwo nabibona amakuru ariko ziko ari gahunda yuko Prévost ashaka kuzaba ari mu Rwanda mu kwezi gutaha. Donc hari kunugwanuga ko ushaka kumwaka utaha relation diplomatique ishobora kuzagaruka ariko ni sur demande ya Bruxelles ntabwo ari sur demande ya Kigali. Ubwo Bruxelles ni convaincre ko igarutse rero ngo tuzabikurikirana twumve niba akaboko bagiye gutanda kuri Kigali ko izakakira kugira ngo umubano wongere ugaruke. Ariko ayo makuru arahari muri diplomasi belge avuga ko hari delegation ya Bruxelles izabiri Kigali mu mezi ataha soit fin octobre nangwa début novembre. Alors kubyerekeranye rero no mu karere baje basanga barabaye cut off, donc nta makuru bagifite kuko ambassadrice wa Roxane wa Kinshasa nta mbaraga byose byabaga centralisé i Kigali. Baza kubura soit babura ambassadeur wa Union Européenne, babura na ambassade yabo ku buryo si les grandes décisions zibira mu karere ubu Bubiligi buri absent. Ariyo mpamvu meme à Doha ari Ubufaransa bwagiye kurepresenta Union Européenne kuko Ububiligi ubu buri absent muri politique régionale. Rero niyo mpamvu bari gushakisha uburyo bahaye pression Kinshasa ko yemera dialogue, discours atangiye guhinduka, batangiye gukondana, bari gukora poursuite ya Nyakeru na famille ya Tshisekedi. Hari imanza zizatangira semaine prochaine ko byama détournement n'iki, donc urasanga ko Ububiligi butangiye guhindura carte kuri regime ya Tshisekedi boro buhoro biraprosha na Kigali ko baje gusanga ibyo bagiyemo batabishoboye ari amazi maremare yabarenze kuyogamo. Voilà, ngayo urakoze no kuri icyo kibazo bajije. Yo makuru twibagiye no kuyatanga kugira ngo mumenye aho diplomasi y'u Rwanda n'Ububiligi iri kugenda imeze. Donc makuru ahari nuko Ububiligi buri tayari kujya gusaba imbabazi kuri Kigali kugira ngo barebe ko ntuza ya diplomasi yabo yagaruka kuko baje gusanga barabaye absent mu biri kubera hari. Voilà, ngayo muri make mutegereze muri Novembre urugendo rwe muzarubona agiye Kigali Prévost Maxime na delegation ya Maison du Roi. Voilà. Alors twihuse rero ntabwo ari ibibazo byinshi babajije. Ati se Trump yizeweho iki muri politike ya Afrika? Urebye administration ya Trump ntabwo iri kubyinjiramo cyane. Kuri we daera cye najya ku butegetsi yabonaga ko Afrika nta nubwo ari nta na politique ya définition vraiment pour l'Afrique spéciale. Nejo bundi muri uyu mwaka ushize ariho amaze konomori yantuza Buros comme conseiller mu bya Afrique, niho atangiye gushakisha muri programme yo kugira ngo abonera Prix Nobel de la Paix. Atangiye gukoresha igitutu kuri Israeli kuyumvikane na ntuza na Hamas, igitutu muri conflit ya ntuza ya Pakistan n'Ubuhindi, ugaza no muri ya Congo n'u Rwanda. Voilà. Personnellement ndavuga ko kwizera administration américaine si des questions Afrique ntabwo nari nayizera kugeza kuri % 80%. No, haracyarimo
ntabwo ari volonté ivuye kuri kumizi kumva ko bakeneye ko amahoro aba. Il y a de trucs zikiri kashe z'inyungu inyuma, soit économique ou soit politique, muri cadre yo kugira ngo yerekane ko yazanye amahoro, ariko akoresheje des théories ziri superficielles zidashaka gukemura les causes profondes. Oui, allez-y, signez, voilà, il y a ceci, papa, ok, signez. Oui, turasinye, mais mu gitondo hakaba violation ya signature et après nta sanction ntajya. Ibi ngibi nibyo tunavuga muri 2012 2009 plutôt, iriya masezerano CNDP yasinye na leta, iyo haba des sanctions zo kuvuga ati leta nitazishyira mu bikorwa, regarde les sanctions zizakurikira nyuma. Ariko baragiye barasinya barabyihorera, leta de l'époque yakoze ibyo yikorera, ce qui a fait que CNDP biyumva babaye muri menace 2010, 2011, 2012, ils étaient obligés de créer M23 pour réclamer les accords ya 2009. Voilà. N'ubu ngubu hagiye akaba ati signature, mais après nta sanction zerekana ati utazabishyira mu bikorwa, regarde ce qu'il faut faire. Nk'ubu ngubu guverinoma agiye kurasa hariya twangiza, yarashe hari ahantu hose nababwiye, mais ok, ha communique n'imwe yaba ya Doha yaba ibyute ikondana leta kuba yakoze ira violence. Donc basanga haracyarimo des petites insuffisances, on ne sait pas vraiment la véritable pression yo gushaka ayo mahoro. Peut-être tubihe umwanya, ariko ngewe icyo navuga, nta muntu washakira amahoro hanze AFC M23 bo bonyine batayishakiye. Irango kuva Bunagana ils ont fait preuve yo kwerekana ko bakeneye impinduka. Abantu ne croyez pas ko Rumangabo yafatwa, Rumangabo iba libéré, abantu benshi ne croyez pas que Goma yaba libéré. Donc moi j'ai confiance muri force ya AFC M23 kurusha confiance ya Washington, kurusha confiance ya Doha. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi kuko muko bari kubitwara ndi kubona nta mbaraga bari kubishiramo kugira ngo les causes profondes zibe gérées. Donc seule personne, seule institution ifite ubwo bubasha ni AFC M23. Donc nibo bagomba kwirwanaho na twirwaneho, bagakoresha imbaraga bakoresheje kugira ngo ba impose discipline, ba impose la paix, kandi barabikoze. Tunabashimira ukuntu mu mujyi wa Goma utekanye, ukuntu Bukavu hatekanye. Ubu ngubu ukuntu umuntu ashobora kuva i Goma nimugoroba ukagera Gicanga ukamanuka Imweso ugakata za Gatsiro ukagenda Nyanzale, Kikuku, Kanyabayonga, Kirumba, calmement tranquillement, ukava i Goma ukaza Rumangabo ukagera Katale, Rubare, ukagenda Rucuru, ukazamuka ukamanuka ukagenda ntuza za Kwenda, ukagenda Gatwiguru, ukagenda Gisharu, ukagenda Nyamirima, Buganza, ukagera Ishasha, même 21h00 nta muntu ugutangiye. Ukaba wava i Goma ukajya Sake, ukazamuka Ngungu, ukamanuka Bihambwe, ukagenda Masisi Zone. Vraiment c'est à saluer. Ubu Kalehe iratuje, ubu Kwijwi haratuje, ubu Walungu haratuje. Igice kini parti ya Uvira bamaze barimo déjà. Uvira comme territoire haratuje. Donc je pense kumbwira ati niye ntuzamufitiye kwizera Amerika, moi je doute. Bon, nta confiance na yakurusha confiance na M23 kuko niyo yerekanye preuve yo gushaka amahoro. Byari bibagoye ariko babigezeho kandi bamaze kugera ku ntera ishimishije cyane. Ubutegetsi bumaze kuba installé buhagije, bari ko installa ba chef de groupement, bari ko installa ba chef de localité. Donc l'administration irakora, institutions zose ziri gukora, et vraiment je pense que niyo espoir par rapport au gushira espoir ku byo hanze. Kandi ibyo bakoze America ntabwo yabibabujije, ntabwo Doha yibabujije, bango nibindi nibabikora. Nibagira na Shabunda bakamanuka na Kalemi bakagenda na Kindu bakagenda Buvira, ntawuza bibabuza parce que aho bari kwerekana preuve yerekana ko bafite administration iri strong, bafite umutanga umutekano, bari guhereza abaturage icyo bashaka. Ari umuntu i Goma ubu ngo ariko ngo y'amashanyarazi yabaga hehe ko kuva aho M23 agera i Goma nta coupure d'électricité. Ça c'est voilà des choses qu'on a. Amazi n'amashanyarazi Goma ni 24 heures sur 24 heures. Alors que kuri leta
n'umunsi umwe nta munsi n'umwe Goma yigeze yaka yose hatari amadelestage soit Virunga niyo yatse, Katindo nta muriro, Katindo iratse, Lac Vert nta muriro, Lac Vert iratse, Ville nta muriro. C'est pour la toute première fois kuva Goma isa nkaho yabaho ariho abantu babonye amashanyarazi sur toute l'étendue de la ville, kandi ubu ngubu akaba nta rusasu ruheruka, nta muntu uheruka kwicwa kuri Goma. Alors ibyo rero nta leta nta Amerika yabirwanya, nta kintu. Donc niyo confiance kugira ngo twashyiraho par rapport y'amaprocessus yose ari gukorwa yandi, kuko bisa nkaho nta mbaraga bari kubishyiramo nk'ukuntu mbivuze na 2012 disi byagenze, nta mbaraga babishyizemo bikaza kuzana ikibazo nyuma. Voilà. Undi yabajije ati se byaba FDLR Brazzaville. Oui, yaba FDLR ayo makuru ni amakuru afatika.